ene a prophetic day. Buffalo, me new angel na your friend Jahuta. Abe ya cheme. Na masori ni din di Emmanuel Deliverance and Prayer Ministry. Me sunsun sorry sofo. Me wo Kumasi. Sorry no location ya so am kropo. Na yewura ye fasting mu. Yewura bi yes, ye fasting for 7 days. Ye prepare your home every pia bonting akọ park so akọ crusade for 3 days. 3 days crusade. Na date ni na beba. Na date ni nya mai ebeba nchibia. October ya I think said the first week or the second week of October. This is prophecy. This is prophecy concerning 2 things. Bofuno eyi kire me. Na medical ka kire enipa se Onyankopon enye ni bibikwa jiso oyi kire ne difo. Medie me yesunsun sore esofo. Na sunsun eba me so ma me kansem e kire enipa ma. Na sunsun ne ba me so. Na oba me so no oba me so da yem namada. Ana oba me so. Na bofo no ebe kansem kire me. Na bofo ka kire me ye fa ne Jahuta. Oye bofo panya. Oye abofo a me de ne ye adwuma. Me de Adoneja, me de Jahuta, me de Lioja, me de Lio. Eye adwuma, me de Elohikim. Ana me de Sarabaja, susu ye adwuma. Na weye Jahuta. Na bofui eyi enyoma bi akire me. Na ade a woyi akire me no me pese ne ka kire ewiase afa na nina. Na prophecy ni men kan biem sa. Enya sa na bofo ne ka kire me. But omame hu ne say me kasa no kasabuom anase in parables. And the prophecy no, the first one prophecy no yenina yenim Nanama McBrown. Sa sister no minim no minhia ne da ewo mi wiase abai. Minim no minhia ne da mihu ne da ono ne kunu Maxwell me social media na mihu omo so, but minim ne da minim ne kunu ne da minhia ne da ba moma ne ntonkra enkancha na na ma say star bi apie na star no ye ne star na star bi apie me se me hyankom no wo in parables entitie me star bi apie na star no ye ne star na star ni pie ye no de me hu ya no say enipa dom HC star no tie me ye nipa dom HC star no. Na obia pese okohwe star ni bi na me hu se star ni gina beposo na ehren me hu se star ni gina beposo na ehren de me hu ya no say star na ehren afei na enipa bi kasa na eyedom ene na gina ho ehwe star no but afei de mu ya say enipa bi kasa na mi hu say enipa na kasa de mu ya say star no start moa na bofo ne kasa mi wi ade ni din na mehwe gina ho na mehwe ade ni din na mu say star no moa star na moa ya na moa na de mu ya ne say aboa bi apie because baby na star na wono na wo beposo but the mu ya say aboa bi apie aboa na apie nti say dragon ani ti bom 18 ana okuta nsa 7 na mu say dragon na pie no tie mu a
na nkofo okọ machi tie nie na de mu ya ne say wode ne nsa bosta no mo star ne say de mu ya so mo star de mu ya say star no wode star no ewura ese ewura fom na opie free buonim opie free ebo na se na wode star ne wura fom de mu ya ne say enipa na omugina wo onipa bebrebe na omabo dompe na omo restan for the mu ase no omusu the mu ase no omusu na the mu ase enipa ka se na efo na yebehu star no na nipa hwehwe star no ehwehwe star no ehwehwe star no ehwehwe star no ehwehwe ye eresanka dragon no esa ne star ne beba but omu ye bia dragon no wura asase na se ena asase ne katai misrawo munim nana mama brown mon kanche ne se le nsuma bie pi na sansuma no onhwe ne husu ye na dragon bi hwehwe no ne nsuma no na dragon bi hwehwe ne nsuma no na ne nsuma bie pi afei ana obeye kase afei ana wobeji din ni din no waje batonyanji din no afei no obeji din afei ene nipa ba behunu ye pa ewo man Ghana nana mama brown afei no obepeja but mon kanche ne se star na mi hu se na ejina bepo no so dragon bi be chen star no do rafom no nipa na bodompem you say no omusu no omo say star no ayera mesemo momie mompa ye mana na mama brown minim no da but me wo ho ana bofun ebe kan ho asem kire me meseo makano kasabuom makano imparables me mpese me bia de nani de otisunsun sama sane batiase na de otenkom hye no soso de bekobum meseo momie mompaye ma san sister no momie mompaye ma nana mama brown momie mompaye ma nana mama brown meseo momie mompaye ma nana mama brown